Karai ai tiket ke Meghalaya Pradesh Congress Committee yoba Mickey Douglas im ban ai rang hak election MDC Chakhasi Hills Autonomous District Council na Umroi constituency kala penlong yakin noy lambat ki dekat nongket kam ki long kme Congress na kani ko constituency ban wan yakran bat uba Vincent H Pala u president namar bakim hon ya katai karai. Kini ki long kme ki lawan ban kerpat yoba pala ban pej banyak ya ketiket namar kum ki nongket kam ki kwa ba ketiket kan poi coba albinos lingdo MDC berem ubala pen krep ha ban yo tiket naka Congress menta ka kenti na ka jinga kran ki long kme ki la ngurthu ba dan jing mentoi shu bat kum ta ki la pet na Congress bhavan da ka jing bitar bat halaru haupra kum ka jing pen bana kershan no ya ka seng Voice of the People Party. Habakran pat Shakilat Pathai Kubor ki noi lambakan thop ya ka kong reng hang president kong Merciful Kharlukhi secretary bat ki khot jong ki longkme Congress na ribhoi ki laong ban shong ya ka jinga lang bat uba albinos lingdo haki khendiat sngi ban wan ban shim ya ka rai. Ba ya tiket rega Arbinus. Bang pipi kuat bagi Pak Arbinus untuk inyo tiket. Inyo tiket. Teman belak tray ya, nomor banyak. Kira mai tirai bahate ka MP ro ka kongres kon baar lang baga jing tirai bahajong i ay ba Arbinus. Teman-teman mana boleh tiket. Wala ila long sukum ta MDC idang tirai bah. Idang jajan bat ni ki ba. Teman-teman yang kerpat ang neru giong ba kila de raya iba dengsim. Tingin siya tenat suken. Iyo iba MDC may tiket. Bisen pala yung ba ila raya i ba dengsim. Ikali man kay kadawi ya. Tiyong bakal raya kata blok te. Ngipat ki ba kita kimtip ken sa feel kumno ngi ken ki batip. Kal menta kadon jengker men baro ki ba ki milen ki ba Arbinus. Ba inyo ya ka tiket. Andre menta pat. Kalau kita kupong memang bisa tenar suken nomor bangkuak ya nomor baik terima kat kita teman tapi lah upra hadi Congress bukan kayak cuma cebi bini kersan untuk upra lek tu. Teh upra sudah pula hab ya. Ini sudah bang yuk habang kuat ya berubah bolak trefok bolak terima. Tahu berarti berhap usnang pot tahu dingin. Kami yuk sudah temang lek guna. Cuma minta ki kersan itu. Tu iba albinos pinong bang licon lang so upra lek tu. Tambah karena kebayalan iba Arbinus nada yalam hopra ilek hopra yalam hopra nomor banglisanya hambre konstitusi dari kinsa job namar ba ya jam tebat ni ba mo namar kano lo kaji fitom ne jar bar khat yaram te po sno po thodi mentap de ngitip ka pung mai mo nang po ayo ngitip ubru balokumno ubanya trekumno nga pada ngawan kum ka blok presiden wan banamar bagi kun samlagi ut mo nang tapat deru kini ki mahila ru di ya wan senran namar bagi ko apalak ba inyo tiket no ba Arbinus ketang ba habana najrong pa de kumni ki layara ya kan dia ka kam tingin la ala isu te kasyong pa de kini kinong kisportar pa de jong ba Arbinus tikile umnom tip kai de ka tharai tip kai ka bakin le ngimla ba tip ikata Nang isong jelang biang. Hawat ni sa siyang jelang yang try namar balay ba ngi nakaliang jong ngi president secretary jong ka mahilaru ya kata jinya long juki blok klepetip mo ya ka baki bentik iwan rai klepetip ya pada tingin ngilek ni jong ka yudru klepetip kisule hi umtu teh kile hi tang armut layut tu Berupa lah wong memelalui isu. Sa palay ong ba onang dan kijinya keren tang bayong balada decide ke ini ide MDC bermensua irem no dekat akapur ke ba balai begini ki pai ba ki support kalong ba try be kum MDC bal arem ru hakido kino ki jaka ki ba ulai hakino kino ki sinong ru kaskim ka ba ubu 4 judan ki MDC MLA ki ban bu skim ru tu like tang ba ngai lang mo tang ba ngai lang sa ti ulala kan ban ai nrai talai nang tatemtan pi ki skim ai rum juan tega ba kongsan kalong ba unia pada ba Arbinus pada nalor ba desu MDC Ricky Kambar khoj pada kita don kam ki bayo ke de kita kada kan ni tu lalong ba desu umur jala ade ka jingle jong ki basu le
Ayu teh ki balang la sule imat ku besuong no te kadai gajing pisah iman. Mo marba abdus tum pisah. Kita nama dia te tre dai te kam. Kadai tai mat. Magaling jong kusia. Makin persan siya ko kongres ako. Lalong kung event yang ini kita gajing jeep yang kita nong yalam kita ka blok snow ka kita ni tanjo nang iki nong yalam kum ki mahila ki youth ke kila ya like no nang ni nong makin kuat su benda tray lang bat ni kan dia nang gajing pet jung kita gajing kermen ka don hak parti kongres nak ka kami bekerja di jung ni ya ba nong yalam ki le kum ne te nyimban se te gajing so tanat jung kita like nak kongres te ni le ngau pra kita tahu to. Karena kebayalan ni ba arbinus nada yalam hoprak lek hoprak yalam hoprak. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya